kijo anta konsultasi kan lason ke India kangon hokta tempe pinlang je itu ke premium ta ni long le pota kana ye banda pesa ni lapen ke ko ke dam ke bang awar sai ta pilang kicho bijun ta pilang konsultasi Osar la VGR ke song bom to ma putha na li pi da puti tunji la ke na tu machin ni je Contempt of Court Act 1971 under section 12 thing long term lake ni yong si penal son bar sai claim lo long term ni se ko punishment ko lake high court long la tum bahini tum lake PIL case do bom hot ke tum ke la court pe ang songe dam nei la si court ni tum chedan bom lo council में chedan bom asila soge chedan bom alang guna cerabdul si budi sore na kisi koson se court pe chepa haima kasi tum kian nona tum tha ladak silong along horizon ba tum do alata sweeper tum la la bora bazar tum lo ladak pe nana long le tum do lo silong ladak ke six ring tang nai lo la tum ta sitara bangge high court supreme court pen chedan lo la tum ta bangke long le porta state government basi supreme court ke long le porta pinangi ningkan create shock sila tu chedan bom lang non ta na judge lang non supreme court cha kya sa bom la long le porta pinai la sila ke court pen above ke itum ke aron ke itum arkan din court heno ke thina nili ke Carbon Autonomous Council nili lam che kateng ke nili claimelo nili eviction kuri ji pulo notice pielo notice pidet pen फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पेन इलेक्शन लोग पीजीआर में इलेक्शन लोग को टेंग पेन से लिखे दैट यूनियन लोग दैट हारोगार लोग पीजीआर की दो तुम फन के नोटिस पिडेट पेन से पीजीआर लोग के दो तुम फन बान क्रीज से तुम फन सरकारी के हमरा तुम फन काउंसिल पेन जीपी दा अपॉइंटमेंट ता थान एड लो टर्मिनेट एड लासो पिके निलिमिथांग चे दाम फ्रूट बांगयो का सीएम दा दाम दे लांग चे दाम फ्रूट सी CM taron non revenue secretary do na tum social media theklam po nili advisor do ye matum do MLA tum do si hoda banner ke top da ke tar da eviction notice ke pe bond da CM ach thon chedam fruit pe ke joka claim dela lan claim de pibang jo se high court case pdf kulong de nil ke thu de ede court pe na ke likar kan ni de tin kalime kala bang se non